Welcome back to another class of Indian history. 1970 na le 80 na khanin Gandhi hi hun thuma khanin Indian ho har sadna sut kan theina hun tha kha aronin her chuak ta a amma sabera hianin Champaran Satyagraha 1970 na thil thleng kha ania hi first civil disobedience movement antipoka chon Champaran hi Bihara ania heta hianin indigo planter ho boina kha achin fel sak don ani hetila hianin indigo plantation kha alar MMA ni European ho khanin huan zau pui puyan neya kata khanin Indian ho khan chora chuan indigo kha an chin tir thin ani chuan heta indigo ching thin ho khanin har satna an tok ta a khang an har satna sukyang tur khanin Rajkumar Shukla anti khanin Gandhi kha aron puna heta hianin Indian lo nei tu ho kha an ma ni ram mun som hne thena mun thum a zel khanin European ho khanin indigo chi nge tur khanin anon tiluya chu tin ka thia system antia indigo chu kan sha tangin puan rong thlak na ang chi kha ania chuan 19th century kum top lama khanin German ho khanin thom norong thlak na turang chi kha athar anon muchwak ta a mo synthetic dye kan ti khani ta a khami khanin indigo kha ron thlak thleng chhota a amai ro chu European planter ho khanin ama anga poisa Indian ho hne na an don thin angai ang chia kha mo anon be seile a achan chu hetila hianin indigo chin kha ahlok to don silawa khawang khanin lo nei tu te khanin thlai dang an chin ma khanin sum tam theyang ber kha European ho khanin Indian ho hne na tanga la kan tuma wang khanin an nor tawak meya ti chuan Gandhi ale a hrui hrai te ho kha Champarana khanin an boina zir chiang tur khanin an zukal ta a heti hun la hianin Rajendra Prasad te Mazar ul Haq te Mahadev Desai te Narhari Parekh le JB Kripalani te khanin an zui nge a Champarana Gandhi a thlenve le hianin sarkar khanin Gandhi le anaw te ho kha khalai mun kha chwasan batur khanin thupe ganon pe a ama ero chu Gandhi khanin sarkar thupe kha oi du lawa mo khawang khanin civil disobedience movement masaber kha heta hianin athleng ta ni chu mo thu an oi du lawa sarkar laka khanin khatianga an omlui tlat awang khanin anuwa sarkar khanin indigo ching thin ho lo nei tu te boina chungchang kha zir chiang tur khanin committee adin chhota heta hianin Gandhi ngei pokha antel veya khami committee a khanin Gandhi khanin tin kathia system an local puishin kha British sarkar ne na khanin ti top turin thuron apeya kha ba ka European planter sawina poisa an lo lak ang chi pokha avaya pelet le vek tur khanin angen sak boka Gandhi thuron ang khanin sarkar khanin tin kathia system kha anti top chhawzui ngala kha ba ka khanin lo nei tu te ho hne na poisa lo lak to ang jong kha avai chon an pele thedon lawa amero chu an lak sak atanga za som ni le panga mo 25% ero chu kan pele le theyang an tia khamini wang khanin an pom tlang ta a chuan 25% chu lo nei tu te hne na khanin an pele le ta a chuan hemi Champaran Satyagraha hianin Gandhi le apol te kha hne na an changa hetatrang hianin Indian mipui khanin anon mershat chhotran ta a Welcome back to another class of Indian history.